Ndlebe ngize nendaba allegedly ngiyabona abanye bamthuka lo baba lapha ku comment section. Hayi bafethu, ngiyazi ukuthi uyi-EFF mhlawumbe ngidinwa yilokho, ngamthuki lo baba lo. Mina ngithi impunga bafethu ayitholakali impunga, isize ngane zakwethu. Ngiyacela nawe la ukhona baba Nkomo, ngiyacela mfethu size, wena uphethe information esiyidinga kakhulu. Yabona le information esiyidinga kakhulu iphethwe uwe baba, wazi indaba eziningi kakhulu. Siyayidinga le information yonke lento ibala, bengilandela ama video akho, yonke lento ibalayo kusuka ko baba uChris Hani. Baba uphethe information wena, yabo uphethe information, and gladly wena information yakho ilesi idinga kakhulu endala, hayi le fake yabo state capture, because bengizothi wasala kanjani if bewuphathe ne state capture, wasala kanjani uzonde biza abantu abane information ku state capture. Yabo manje wena uphethe leya endala lesifuna kakhulu. Hayi baba no, ngiyacela nabakwaziyo ngiyacela basitshele ukuthi utholakala kuphi, sokulanda baba free, sigqube sikuse la uzokwazi khona ukusiza iSouth Africa, uzusize nomndeni wakayani. Wena uphethe information eningi ngabo, wena uphethe, awusi umuntu okuthuka, wena umuntu okuphathwa njengeqanda. Mina kuba kuye ngami nje nalabo abakuthukayo ngaba abakuthuki, yabo uzu ubanyele nje, ngaba sikho isidingo sokuthi unyela abantu, yabo. Mina bengizothi nje abantu abakwaziyo abangene nje bangi-inbox, sizokwenza icebo, asijahe ndawo baba, asijahe ndawo nje, hayi akujahiwe. Yabo into efunakalayo yini? Ubulungiswa neSouth Africa, ukuthi sonke sibe right, sibe happy. So mina ngifisa ukuthi nabakwaziyo nje bangi-inbox, sikuthole baba ukuthi singahlela kanjani ukuthi sikuse la uzokwazi khona ukusikhiphela le information. Uphethe information wena, awusiyo nje umuntu okuthukwa, awusiyo umuntu okusatshiswa, umuntu okuphathwa njengeqanda. Yabona, umuntu ophathwa njengeqanda, ukuze sizokwazi ukuthi uma ngabe usuyikhiphile le information oyiphethe baba, sibe happy sonke South Africa. You don't need to be attacked or anything like that. But ke abantu, they don't understand. There are people abeza la ku TikTok bezokhuluma ngamagama abantu, okanye bezothuka ubaba uNcamalala, okanye bezothuka iMK, just because they hate MK. Wena, you are not part of those, even though we EFF, but you are not part of them. Uphethe information when very valuable for us as South Africans. Information esingayazi thina esifisayo, samba mbambacha simpumpucha sifuna ukuyithola, we don't have it, we can't get it. So when you've got that information, so the best thing for us to do is to take you to the right place where you can disclose that information and then help us as a country. So that's what I'm actually asking kubantu bakithi eMzansi ukuthi ama MK kahle kahle, ngoba ngibonile ukuthi abantu abakuthukayo, yabo. Ngiyabafisa ama MK amahle lani khona, ngiyanicela bafethu, musana ukumthuka lo baba, asinqenqene abantu abazi ukuthi utholakala, ngoba mhlambe yena uhleli neinformation akazi ukuthi kumele ayephi nayo, yabo. Thina sizomsiza akwazi ukuthi le information ayidisclose kahle without any problems, because thina sifuna kulunga iCountry. Ngithi into esifunayo, sifuna umuntu omnyama akhululeke, angithi into esifunayo. So uma ngabe kukhona abantu abahleli neinformation engaka bafethu, bangayivezi, bangaye endaweni eziright, kubhlungu, ngoba manje bayiveza nje la ku TikTok and then it's useless, no one can use it mayela ku TikTok, yabo. But once we take you to the relevant place or relevant department, then you'll be able to help us with the information that you have in your possession. So mina, that's what I'm asking for bafethu. I'm urging all of you, refrain from insulting him, yabo. Just help us get hold of him, sikwazi ukuthi simuse endaweni right, ayikhiphe le information. Ilokho engicela nganza kwethu, angilwi, angikhulumanga nhlamba kusukela ekuqaleni ngaze ngazoqeda le video. Ngiyacela ngingabikho umuntu ozongithuka nami, ukucela nje kuphela kukodwa ukuthi ubaba asimthole, simuse endaweni right, akwazi ukudisclose information akana yiyo yaboleka iphethe, yiyo ngqo, hayi lama fake state capture le ephethwe lo babi lesiyidingayo ngempela siyiCountry. So ngiyacela mpunga mfowethu,
nawe la ukhona ungangi-inboxa mfethu ungitshela ukuthi cha utholakala kuphi, sikwazi ukukuthatha mfethu usukuse endaweni e-right, ukwazi ukudisclose le information kubantu aba-right. We will make sure ukuthi u-protected, nothing will happen to you, don't stress about that. Thina sifuna kulunga i-country, uyabo. So wena avail yourself, ziveze njengoba ngisho nje ukuthi ngi-inbox la, sikwazi ukuthi sikusize mfethu, uphethe information wena. Phethe is useless ukumemeza la ku TikTok ngento engeke izisize umuntu, yabo. Akusizi ukumemeza la. Into ebalekile ukuthi lento oyiphethe mfethu sisebenzise. Lokho engikucelayo mfethu, ziveze mfethu, ngena ku-inbox sikwazi ukuthi sikusize ngoba nawe uyabona uyalidinga usizo, hayi ukuthi yithi sodwa esidinga usizo, nawe uyalidinga usizo ukuthi sikusendaweni e-right. Ngiyabonga mfethu, ngithemba ukuthi uzokwenza lokho, and thanking you in advance.